Dobar dan. Najvažnija stvar koja se tiče procedure i protokole, da je danas koordinaciono tijelo Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje usvojilo odluku koja će kao prijedlog ići na Vijeće ministara, a to je odluka o traženju međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje. To je dio uobičajenih procedura kako bi se omogućio legalistički način dolaska svih humanitarnih roba i pomoći Bosne i Hercegovine koje se očekuju. Ovo se radilo i kada su bile poplave, tako da je riječ o procedurama koje Bosna i Hercegovina mora da ima. Također, o tome vam više može govoriti pomoćnik ministra sigurnosti gospodin Agić. Usvojena su i dva dodatna zaključka, a to je da se od općinskih, kantonalnih, entitetskih i brdsko-distriktskih štaba zatraži jedna vrsta suzdržanosti kada su u pitanju njihovi zahtjevi prema korištenju resursa oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ti se zahtjevi trebaju upućivati putem Ministarstva sigurnosti i mi ih molimo da kapacitete oružanih snaga Bosne i Hercegovine u ovom trenutku krize izbjegavamo da koristimo i da se što više oslanjamo na korištenje civilnih resursa. Druga je stvar također veoma praktična, da se pripadnicima oružanih snaga koji su na zadatku omogući da se mogu kretati 24 sata. Ono što građane veoma zanima, mimo koordinacijskog tijela, da sam kao ministar sigurnosti zajedno sa kolegom Vojinom Mitrovićem uložio velike napore da izbjegnemo haotične gužve na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i iz Hrvatske prema nama. Imali smo situaciju da nam kamioni sa robom stoje po 3,5 dana u Republici Hrvatskoj i da sa ove strane imamo više kilometarske kolone koje su čak smetali lokalnom stanovništvu jer vozači zbog predugog boravka u kamionima nisu mogli da rade osnovne fiziološke potrebe. Nova situacija na granicama da su naši napori sinoć i urodili plodom i da se odvijanje saobraćaja, odnosno prolaza kamiona, mnogo brže odvija. Također, tu je i naš pomoćnik za granična pitanja, gospodin Ervin Pešto. Dogovaramo sa Republikom Hrvatskom, i to je njihova inicijativa, a mislim da to trebamo uraditi zajedno, da se ukinu svi malogranični prijelazi, jer oni svakako nisu u funkciji tamo i nema sanitarnih pregleda i građani ne mogu da prelaze iz jedne države u drugu. Ono što također želim da kažem, da ja lično i Ministarstvo sigurnosti veoma cijenimo sve napore koje su uložili entitetski krizni štabovi distrikta Brčko i svi naši općinski štabovi. Mislim da kada su u pitanju sigurnosne strukture, u ovih mjeseci i više dana uspjeli smo da dobijemo nešto što se zove neprocjenjiva vrijednost, a to je faktor vrijeme, da sada će na najvećem ispitu biti naš cijeli zdravstveni sistem, naše bolnice, naši ljekari i svi se nadamo da će se oni nositi apsolutno s maksimalnim naporom sa pandemijom koja je već počela da odnosi živote. Zahvaljujem. Izvolite. BN televizija. Da li ima podataka, jesmo li dobili testove, jesu li naručeni, mogu li se nabaviti, jer svi preporučuju što više testiranja, kod nas se nažalost vrlo mali broj ljudi testira. Ja sam osobno posredovao da dvije entitetske vlade putem UNDP ili nekih drugih institucija u direktnom njihovom razgovoru dobiju određene testove. Mislim da, koliko čujem, u federaciju dolazi 170.000. Ako su te najave tačne, znam da je Republika Srpska od UNDP-a prema nekim podacima već naručila 20.000 testova. Ono što ja želim da kažem, to su sada već strogo pitanja za ljude iz medicinske struke. Kako i kada šta testirati,
treba da odrede ljudi iz te struke, nadležna ministarstva i mislim da oni to sad zaista dobro rade. Imamo realan problem da imamo novaca za te potrebe, ali da se desila situacija koju niko na svijetu nije mogao očekivati, da će sve zemlje biti istovremeno pogođene pandemijom i da su praktično sve zemlje zabranile i izvoz medicinskog materijala za druge države, pa se sada Bosna i Hercegovina našla u situaciji da tražimo komercijalnu pomoć, da tražimo samo da kupimo, ne da nam se nešto poklanja i da nam se otvore transportni koridori. Pravimo napore, mislim da smo uradili jako puno kao država, ali kažem vam, to je stvar na koju treba da odgovaraju ljudi iz medicinske struke.